Amakhosi siyabonga ukuthi usufikile emzini wakho waseThuthukeni. Besikulungiselele ke Nkosi yamakhosi izakhiwo zakho okanye ezinye zazo washiya uthema ilungiswa indawo kahle lena onikeza kuyo phambi kwendlu. Nangapha sanje sokudla kwakho Nkosi yamakhosi la umsebenzi esisephe kwawo namanje singakawuqedi Nkosi yamakhosi isipho nangapha Nkosi uma uyobusa simgede imoto isihlesheza ngaphezulu paving iziyolela ngaphesheya imisebenzi abantwana bakho lapha bala ekhaya bese kuthi abantwana bakho Nkosi ababuye ethemba lethu nansi generator Nkosi yamakhosi lena nje ephethe ugesi iphuma kubo asimemezeli-ke la eThuthukeni upetrol ibona abawufakayo ugezini nomuzi ugesi lokho kusetshenzwa njena omunye oqhuma ugesi uqhamuka khona ethemba lethu amanzi Nkosi yamakhosi ngoba ngisebenza lapha ngasebenza ngonyaka ophelile nenkosana yasethemba letheza lo msebenzi engiwenzayo sasebenza sihlangene nawo la ekhaya ngayehla nami ngaya ethemba lethu ngayokusebenza khona Nkosi yamakhosi namanje la eThuthukeni nginayo le nkosana Nkosi yamakhosi esisizana nayo uhamba kahle umsebenzi wakho namanje Nkosi yamakhosi lapha ekhaya ngabe sekulesibili sike saqhuma sokuthi amanzi awasekho awu sobabili siyancedisana ukuthi lo msebenzi sabemeza abantwana bakho abasithengele ojojo ukuze sikwazi ukusitorisha amanzi ukuthi uma wavala umasipala amanzi abantwana bakho bawathola amanzi emapayipini. Mkhulu umsebenzi Nkosi yamakhosi ngoba wena uNkulunkulu ufuna abantu bebe munye kuphela awufuna abantu abahlukene Nkosi yamakhosi. Washumayela ngonyaka ophelile wathi asihambe sibahlangabeza abantwana bakho Nkosi yamakhosi sasala sakwenza siyabahlangabeza Nkosi yamakhosi. Ngiphe nami inhliziyo yothando lokuthi okushiwo wena ngakuphili ngenza okushiwo wena Nkosi yamakhosi ngaphume no eteleni nako kodwa lokho usukushilo Nkosi yamakhosi uma ukhulumele kangifisi ukuthi mina ngenza okwami eteleni ngoba nguwena ophambi kwethu nguwena Nkosi odrive inqola thina sihleli phakathi enqoleni asihlale nje sibuke ukuthi uyisa kuphi singabuki ukuthi ayiyele inqola sizwa ngawe Nkosi yamakhosi ukuthi uma iswe lapha eThuthukeni njengamanje yaphi ukuba ngabe siyakuzwa lokho Nkosi yamakhosi sonke ukuthi konke okwenzekayo kwenziwe ngezwi lakho kwenzeka ngezwi lakho kwashiwo welakhe izwi la eGoli ukuthi yenzani lokho usithume ezimbabwe Nkosi yamakhosi safike senza lokho
wahamba nathi-ke ngoba wena ungena inhlobo kaNkulunkulu wangempela Afrika ngoba sathi uma sisuka eBorder Gate kukude ngempela lesongena khona wathumela amaphoyisa alanda thina kuphela asigegelezi seceleni awusifaka ngaphambili sithe sifika laphana kwakuthiwa awu nakala makhehla lawa ngenani lapha sayisingena sithe uma siwela umfula wethiwa hawu lunjani unyazi lwesizulu sungasho nje phela uma ulekhanda ubuke unyetelele siphe Nkosi indlebe zokulizwa izwi lakho silenze njengoba ushilo singaliphikisi 239 Zulu uNkulunkulu wangempela usithumelele isuthu sihamba nalanga umfundisi uMbatha ukhona namhlanje owasithumela naye ukhona noShemeni Nkosi wakho owambekayo we-executive committee umthuli uthumele Nkosi ukuthi sabe sivula phambili la uzofika khona silindele Nkosi njengamanje izwi lakho Nkosi yamakhosi ukuthi uyanini sikulandele Nkosi yamakhosi ngoba wena uNkulunkulu imisebenzi yakho iyabonakala ivelile emhlabeni konke okwenzekalayo isikhathi ngoba sincane ngizoshaya amabhathi nonke nje kodwa ngizonqamula phakathi nawo ngizoqala enyangeni yezulu inyanga yezulu kulehlalo sobukhosi mina yangisiza ngoba yasindisa umntwana wami ubuhle lo segane emathunweni manje useganile uzulengane wasindiswa inyanga yezulu wayewa eqhwishe equleke ephethwe lokho kuthiwa ngamafisi ngase ngivele ngithi mletha ngoba inyanga yezulu ngisebenza
ngiyayisebenzela ngaphakathi ngikhuluma naye inyanga yezulu pho manjena yini engadala ukuthi mina ngigulelwe ingane yami kangaka inyanga yezulu ngibaseduze kwayo ngiyisebenzela ngaphakathi yangikhoze kakhulu inyanga yezulu ngafika lapha ngayithatha ingane zami ngayithatha zombili uZandile nokuhle nganabo ekuseni ngathi uma ngiyobheka umsebenzi njengoba ngiwubheka nala ethuthukeni umsebenzi wonyazi wezulu ngangiwubheka enyangeni yezulu bese ngiguqa bese inkosi yamakhosi nginenkinga lapha angiphilile kahle ngikhulelwa ingane wathi ithathe uyilethe la uma sifika emadokotweni ingane zami zihamba zombili seyilahlekile ziyafunwa kuthiwa ngiziphi ingane zomkhwanazi ziyafunwa la uma beshona nazo bathi hayi siyibonile ingane leziya ngane ezakwashebe lezangalo esiyibone ngapha ezakwashebe zibhaliwe sasiyayibona nje ezakwashebe zinhle hawu ebese ngicinga ngiyanga lapho ngoba vele nami ngiyazi i-Tigers zami zinhle ngempela ngibheke ngalapho kuthiwa kulahlekile ingane ezinhle ngakhona uma ngithi ngiyafika lapho phela nazi ikhona ngiye nazo kunyanga yezulu ifike inyanga yezulu ikhombi ngale iwela lokulayo bese hayi mkhwanazi ayisewuphindile nalutho ingane ingane emathulweni ithole ingane embili njengamanje la ubuhle igama layo inye nje kuphela Nkosi ingane yami ongahambi kahle kuyona eganele enguzandile engicela isithole sobukhosi la iparadise ike ilungise lenkinga inyanga yezulu yake yathatha lenkanyamba leyo mshesi umfundisi umsheke nangu khona lesikhatha sobabili yamnika inkonzo yamnika inkonzo ekseni yena yamnika emini wakhala wathi wakumbele isele mkhwanazi ngakagcotha cawuthi ngangakabisho ngivangele ukwathi umbele isele kosona komkhwanazi la ngizokwetapha mina ngathi uzobona nawe inyanga yezulu yayibona kahle inhla ihlushwa siyicapha kuthiwa kufanele simunye icapha ngesikhathi amakhosi ingudlungudlu ithemba ukhaphethi ozofakwa wawusunqaba sinqabe sivale ukungena ithi inyanga yezulu uyeza umfana wami uqhamuke eGoli nithi ethi mayifika uzofika namhlanje nize naye la ezosika lesifana angizange asifona mina ngatshela ukuthi inyanga yezulu ukuthi ngiyeza yangisense emoyeni ukuthi ngiyeza ngathi uma ngifika befundisi bathi shesha kade ufuneka bangena nami ngaphakathi wathi ukushatelelwa kwezomthandazo wokulala mina ngathi thatha lesivalo usika lapha esazi ahamba ngasika isivalo angangaye esontweni ngasonta nenyanga yezulu endlini Nkosi yamakhosi inyanga yezulu yona eyayithi mayingizile mfwe ngithole i-increment every month mayiyangibiza nje ngokuthi mfika ngomsombuluko mina ngikhuphuke imali uthi ngolekosazana ngizothi amabhathi nonke uthi ngolekosazana ilona olwanginikeza i-promotion emsebenzini ngesikhathi ngicela enyangeni yezulu ukuthi ngithole i-promotion yesinyanga yezulu hayi akusekho ngeke usangena sebekhona esebezongena kule position ngithe ngisafuna ukujika ngithi mina ayizwanga kahle ayizwanga kahle inkosi ukuthi ile promotion akashortlistwa nokushortlistwa ake nguyele ngisho ukuthi cha khona lento Thixo kuthiwa i-shortlisting uma uthona sebengenile bonke sebeyasiwa abantu esebengenile la kungakashortlistwa ake ngibuyele enkosini ngithi saguqa yathi mana lapha lalela thina sathi bona emhlabeni nasesizulwini lokho zongitshela khona okwakho lokho buyele emuva inkosi ubusise lase mshiki ibhansi ongakhali kakhulu inyanga isizishiki ibhansi hawu uNkulunkulu wami hawu
ngayo uthimweni luse esabatheni eDallas. Hawu Nkosi yamakhosi, naku kunama position emsebenzini. Oh, naku Nkosi yamakhosi okokuqala ngiyokwenza i-stress test. Angazi Nkosi yamakhosi senze ngaya kabili ngiyafeyila. Bathi cha, hamba sizoxoxa omnyengo kuwe, ngizobe ngikhona nami. Ayibonge Nkosi. Ngaya ngiyokwenza i-stress test. Ngayifika invigilator eklasini ePitoli. Ithe uma ebekwa amaphepha kwenziwa zonke izinto, yayisithi uyakwazi uzokubhala. Ngathi mina bengicabanga ukuthi ngiyakwazi, angasike. Yayisithi la number 1 ubhala ukuthi, number 2 ubhala ukuthi, number 3 ubhala ukuthi, uthi ngofika lapha ume. Yayisihambe ibheka ibuka abantu ibheka le. Sengivile sengiqobele phela sengivile manje nami ngenze ngathi ukhona engwenzayo kanti vele sengiqobele ngaqobele. Yabuya invigilator. Yathi ke la ke bhala ukuthi nokuthi. Ngapha ngaphuma ngesishini ayibonge Nkosi. Uthi ngolokosazana. Inyanga yesizwe yakhe lithemina iposition esithathwe ngabantu. Uma seniyocela uthi ngolokosazana. Lutho lungekho lapho ngikhuluma khona nenyanga yesizwe. Lutho uthi ngolokosazana cha. Lokho obuhlala ucela ungakutholi. Namhlanje usuzokuthola ngempela. Njengoba usho ukuthi ucela le position uzoyithola ngempela nje, lokhu ubuhlala ungayitholi usuzoyithola manje. Bayithola Nkosi yamakhosi. Bayithola iposition ibuya kude. Futhi uthi ngolokosazana lwayela ngilimanga ukhona ikhetha lapha elasesiphuwelo kuthiwa umfukeni elayeleni khona lapho lisebenza nebhulu uAndrew Bester. Thina sibuya kuSoweto City Council size Avalon sizojoyina umkhandlu waseJohannesburg. Ngafika umfukeni khona lapha phakathi kwethu owaye engakwazi thixo ukuthi ukhona. Kodwa wakwazi uma uthingo luyiphendula ikati lupolisha benekathulo office kutoyitoa kuthiwa manje makuthiwa mina ake practice ake umsebenzi ngoba ake kube basakhuluma ulimi oludala kuthiwa usuperintendent, manje kuthiwa operational manager. Wasebetoyitoa yabantu Betul-betul apa tu Amerika, Afrika, Yusikela selishanga tekiti, nathi impepho, nayishisa, nathi bakhona zinizilima. Ushebu senginikile umsebenzi. Mina naba abantu beshayitwa lapha ngisabuyela kubo bayongibulala okungcono. Ngabuyela ngafika ngangena office mathatha. Bafika uqala ngihamba namanzi ngibeka lapha phezulu emnyango ihlabo sami samanzi abayenza kimi babedlula ngaphansi kwamanzi. Uthimo ngikhuluma ngothimo ngivuse njalo kwekhuluma ngothimo manje. Lakini mangu uthimo. Awunkosi yamakhosi ubukhosi kwaShembe ngicela ukuthi ubuthinte konke ngoba uqala phezulu kodwa mina uqale phakathi. Ngoba kubuye uBhombela noma kubuye uNyazi. Manje leka kuningi okwenziwa uthi ngokini ngoba namhla bengibulala lwamfikela. Zaje mlipam bashana bodwa. Omunye phambi 23 ulapha ethempelini lakho eSandaneso. Uye impela uKhomolosi owayena owayenikwe 1.8 1800 nathengiswa ngentengo encane nje 1800 abantu abathathu per share. Base bedutshula bonke laba wasala yena wanexahla ngoba wamtshela uthi nonkosazana lwamtshela ukuthi makenze njani. Lwathi akabuyisa ishare yalo. Akabuyisa ishare yalo umkhwalazi ayileft.
ngayithatha isheke envelope kwangakabikho ubugebengu lokho sekukhona manje ukuthi uma unikezwe into uyibambile ubuye njengemali ubusuhosha namaphepha amabili cha ngangaphethe onke amaphepha ephelele ngathi ngisaguqela yathi ukuthi ngakaletha lapha imali yami leyo uthimo lenkosazana lona bayasesa laba abaholi bethu abaphambi kwethu nguwe nje ongaboni ngoba ufanelekile angazi ukuthi unanyekwe yini emehlweni eselikhuluma uyazi luze luphindelela uyazi luthi bathabami sengiyala kokugcina lapha eGoli ake nisale nibe munye ngisale mina ngakwenzi lokho hamnkosi ngipeka ukukholwa uyangishumayeza kangizwe indlela zami zigcwele usemende baba uyakhuluma ngithi uthi masenzeni kodwa angikwenzi lokho mina ngiphe bami indlela zokulizwisa lapha angikwazi ukukhonza ngiyotshelwa indlela kufanele ukukhonze ngayo ngoba mina angazi ukuthi leli lakithi idlozi iliphi leli eladalela izinyama ukuthi ukukhanya sekufikile phambi kwami kodwa ngifike ukubona kodwa amakhosi uNkulunkulu wangempela angifuni ukuqhubeka nesikhathi ngifuna isikhathi sakho sibe kahle sokwenza umsebenzi wakho wonke ngoba uNkulunkulu ukuchaza kwami ngoba awuthanda ngikhulume inhlupho zami ukuthi ngihluphe ngahlushwa kanjani yini kuphi cha labantu obabize lapha bazosuka ukhulu kwakho nomkhosi wakho uthi umholo wangempela uhlule sebekufaka emajajini awukhethwa ijaji wena thina sinawo ushebe uthina sinawo uThixo thina okhethwa zinkantolo uThixo akakhethwa zinkantolo owethu ukhethwe emazulwini kuphela ebesebenwa abantu abangenawo uNkulunkulu abadlalela ukunyama bebe nokunyama okukhanya sekufikile sabela kakhulu Nkosi yamakhosi sikufuna lapho abayekufaka khona emakhulu kuthu sayisamba nabo umkhulu laba nangikhona sayisamba nayo usihlalo wami sikufuna lapha lethiwa wosa kuyethina ngona basibulale ngijabule ukuthi sibuye na uphila Sikholeke Nkosi ngoba wamngiwe emazulwini asikuphiki thina ukuthi uhlaleleni phambi kwethu ngoba uNkulunkulu wangempela bayeka abangaboni washo ngenye imini wathi yeke inkomo eyihambe ingene esiqeni wena phusha lezi ezikwazi ukuya phambili izoyibonayo nale nkomo engene esiqeni ngiphe Nkosi ngiyacela futhi ungiphe ubambe isiphuphu ungiphe inhliziyo Nkosi ekwazi ukuthethelela nekwazi ukuthula angiyena lento kuthiwa I'm a talkative guy notorious ke umuntu ozonyutrali ongenangqondo futhi uma uthanda uma sengikhuluma ngoshebele anginayo ingqondo futhi enyesecelele nginonyazi kuphela igoli yami anginawo amagoli engiwaphethe igoli yami sengikhulile manje iningi leminyaka esengihlele emhlabeni ungivikele Nkosi yamakhosi wangibuyisa sengihambile ngeCovid wangibuka esandleni watshela udokotela pho ngizothi ngifunani ubani ngizomlalela ngaphandle kwakho ubani ongangikhathalisa nawe ngoba sathi nawe naseBloemfontein lapho wathi sawashiwa khona indiza wathi uqhamuka ushanya lwakho uTombela lwaseluthi aeroplane wayithola indiza sayisamba nabo ushozi lapho uyolanda izinto zokudokotela kanti ubaloka ngawe Thixo asingabalaleli abantu abazositshela kabi ngawe uma usitshelile Nkosi uthe masenze okuthile 1 no 2 mina ngisika lapho noma ngabe ukhona ongafuni uma ebhekile ngoba sithi sihamba lapha imisebenzi yakho siyenza ebekhona abaphikisana ingane zakho zenze Nkosi zingasiphiki lezi othi masiphathe lapha eGauteng zisazi ukuthi thina singabafundisi bazo sobathatha Nkosi yamakhosi angisafisa ukuhluka lawo oshokho ngiyacela Nkosi yamakhosi ukuthi ngifele phambi kwakho
ukuthi lapho ngithume khona wangithume ethemba lethu Nkosi yamakhosi ngahlala nawe njengoba ushilo ngawuphatha umhlangano wakho Nkosi yamakhosi ethemba lethu angithengwanga mina ukuthi angihalishwanga ngemali ukuthi mina ngiyophatha umhlangano wakho ethemba lethu ngayithunywe kuwe Nkosi yamakhosi Thixo mangifele phambi kwakho mangithi wamkhwanazi uma unyakaza uza lapha engakhona ngikhona futhi lapho khanyisela baba inhliziyo zethu zibone ukuthi yisu lakho leli eligcinayo lapho siyacela Nkosi yamakhosi ukuthi ungene inhliziyo zethu sonke nezingalo othe masibhale zithande Nkosi yamakhosi sonke siyafisa ukwenza umsebenzi wakho ube 100% ngoba uthumile ngoba asifisi ukuphisa osashiselwe igazi yokuthi alwe umayelwa nonyazi Thixo akulwiwa nawe sembabonile basukile wena kancane ekhaya uqothube nenhlebe emadodeni ungathi wena imalasi kuthiwa iyeyada oil kuthiwa iyibhongolo ikuthiwa iyaqothuka imalasi manje ibhongolo awutshela ukuqothuka indoda iqothula ukuthi iphambana nonyazi wesizulu unyazi wesizulu umuphambana nalo uyaqothuka uqothuka inwele uyaphupha ubayinathi nje ngcono uma ngathi iphukuphuku sakho Nkosi yamakhosi ngoba ngizongena ezulwini phela ngihlale phansi noma ukukhuluma Nkosi yamakhosi ngiphe ngale phansi ngiyahlelo ngenyawo khulunywe yonke into ethanda ukukhulunywa kumina kodwa mina ngakukhohlwa Nkosi yamakhosi ingacinjilanga ukuthi ukhona ngoba ngiyakwazi ukuthi uma sengikhulumele nawe ziyalunga izinto Nkosi yamakhosi uNkulunkulu ngishiyo ngathi ngizoshaya nje lezifishane njengengane futhi njengekhesha lakhe esedlukile ngiyengithule ngibheke Nkosi yamakhosi ukhuluma nami uqale kungiseke kuqala mbona ukuthi azithi uyaseka phela ngithule kuwe uyangiseka uhleka ngempela sisengizovempela kaya yabona lezitho ngijabula kabi mina uma ngiphambi kwakho ungibheke ubuso uyahleka uzubona lelikhehla lempela ngoba kahle uma ngahle ngiphendula ikhanda ngiphikisane nawe noma ngiphikisana nobani wayingaphumi nje esizweni zishayele likhanda lami ngoba isafuna ukuphuma igazi ngoba nginekani angikwazi ukubona uNkulunkulu ngibuye lapha esontweni sengafikahle ukuthi kukhona umuntu ofuna makahlonishwe uma sengifuna ukuhlonipha unyazi kana Nkosi yamakhosi mhlawumbe ingoma yokushilo ngathi ngizohlala ezifishane ngoba angifuni ukwanda 126 wofakama sabula wena
Ngicela ukuyijikijele ehlale nisubukhosini igama. Amen. Siyabonga amazwi amnandi sothi umfundisi wenkosi inkosi zingusisi.